Pa potvrdio je samo da sam živ i da su procesi energetski i moji impulsi živi isto kao što su bili prije 30 godina. Da zapravo to znanje stečeno u filmu nije pretvoreno u rutinu koja obično smeta i koja zapravo od filma pravi jednu zatvorenu tvorevinu koja ne može da komunicira. A ja sam tu najbolji zastupnik publike na tom setu. Ja sam taj koji ne zna da laže i koji kad je u nevolji onda snima do iznemoglosti tražeći najbolje rješenje za neku scenu. I uopšte je režija jedan proces koji ne može da se podvede, ne može da se standardizuje, posebno kad se film tretira kao umjetnost. A ono što je, mislim, najznačajnije je moja iluzija i moja snaga i izdržljivost koja može da iznese film kao umjetničko djelo, što je danas vrlo teško, posebno u žanru kojeg ja radim, a to je žanr pomirenja, filma zabave i filma filozofije. To je danas napušten žanr. Danas se film kreće uglavnom između tih hollywoodskih gluposti i autorskih filmova koji su nekad jako dobri, kao što je Lav Diaz, kao što su mnogi autori, ali to su ljudi koji jednostavno ne računaju na veći broj publike. To je kao kad biste recimo danas se pitali zašto je Fellini pokušavao da bude i barokni slikar, ali i da mu se filmovi gledaju. Danas jednostavno takvi filmovi mnogo teže prolazi i mnogo ih manje ima, odnosno mnogo manji broj ljudi može to da iznese i da izdrži.